Ola, mi zo fight game channel. Mi lo thir sak thin tu te ama sign in za vain chi bai le ve ola. August ninga ni min khan UFC lamen. UFC 331 fight card anti chuak la ta. Mi tam tak ma le UFC 331 fight card ta kan lai tlang wala ni ti tia. A min kan lo lam fau to thin. Joso wana mel kan hule do la nia. Ani hian ke je somnga paruk in yan na huwa atum ni nan UFC lightweight champion ko ren akol lai ngay tumin Brazilian fighter Alexandre Pantoja amasan vele don tania hay rất thi dòng fighter panite in ton masak trum khile twa thon thu la to fel lo kha ni mio wangin fight fest sa ngal tak fight turpo ani ngay don tia sai lok thai ani wa mai event ta wana le Pantoja ta insual kan mu ma che hen UFC lightweight drinking up ni na mek Arman Tsarukyan le Brazilian fighter Mauricio Rafite machan kan don boka UFC lightweight drinking champion title chu dura ming lian ber zinga mi Arman Tsarukyan hi atira chuan Charles Oliveira ne lai machan tura ti deka a han ni masa ma se UFC lamin UFC 331 machan tur fight cut a han puan zar reuh chuan Arman Tsarukyan machan turin UFC lightweight drinking apo top 10 na ming lang tok Mauricio Rafitang machan tura Arman Tsarukyan ming talan an ni chawle ta ga phai chuan he fight ka thian sei sel a hlo chaw ngal viawani engpo ni se UFC 331 bai sei lo fight Arman Tsarukyan le Mauricio Rafi machan tur chung chang te fight fest dam tak sei sel ani chan te le UFC 331 main event time machan tur Joshua Van le Alexandre Pantoja in machan tur chung chang te tun chung video a chuan kanon sei chaw le dona chumi ma chuan UFC 331 fighter in lan tur te ming hi i han soi kai chaw masa vele phot donila September ni som bakwa thatar anai to UFC 331 fighter in lan tur te lightweight arena to Mike Conor le Brian Ortega ta hote ani swal dona tin UFC lama mi khwal lo tak pai Patricio Pitbull te hote in swal te po ha kan han modon nia anni ba ka hian kumsom ni paruk chaupa Olympic wrestling a kumsang ni somnia gold medal lower to tu Gable Steps na fight po ha kan han mole don boka ani heavyweight ni chunga la in vor zak thai ko pa zuan jang middleweight ang me zuan jang a middleweight fighter trend khat ai po a movement la ding zok tur ti oma soi thai a fighter tha mai a striking ti ma son nan po John Johnson a train ngat khania MMA legend trend khat lain UFC heavyweight a tor bertur ni ti tia an lo soi lok to kha ani bok wrestling atanga mixed martial arts alu chho nuwa phei chuan ala chak 5 vekania UFC apo thamasa July thalok khan fighter on ya knockout mangin ne naron chang thei ngalani etiang te ni wanghen Gable Steps on hi fight fence chuan kan lo en chi ka thang he now hi ala vul chhodon chak ti ta point ka lo soi lok ve nge UFC 331 fight tur te fight hu nam tak turangai theiten fight fence te min muak mek ma se video ti lama kan sailon to ang khan Arman Tsarukyan ma chan tura UFC lamin fighter an chop swahi bai se phak lol lo ni ti tia soi sel me kania nikum January tha Islam maka chef ne lain ma chan tura ti an ni te khan Tsarukyan hian liam anai tak le si wang khan Arman Tsarukyan hian Islam maka chef te kha an ma chan thai lo ta khania katarang phai ka chuan tun thlangin Arman Tsarukyan octagon chunga fight hi UFC fans chun kan la molon to lo ani chuan chapa UFC lama phai chun Arman hi fight aron nei le nai ni phei chuan title sat pek hi a phu le ani ti lo sei tu te poka anom man nuala chu lo UFC fight nei lo un po ni ma se Arman Tsarukyan hi American freestyle wrestling ate a ming a chher chun jam lian bewa octagon pon lama UFC fight ate jinga chan chin nei tam berle nge event tunga bat ta jinga mi po ani bok o me social media lama po ni na drama nente an vlog lai te po kan lo mu fer fur to interview anei then khata atong kam tam bra po champion ni wat fat achak thu te UFC lightweight champion ni lan a ha lel thu te po alo sei to thin hani kha khak ta han ngai to let phei chuan aram mi pui Armenian mi pui tam tak omna Los Angeles lama fight lian jok nei tumin Arman Tsarukyan hian alo in buat sei lok thaviau ngai te pun arin thai viawa ma se UFC lamen hun rei tak nuwa fight unpack octagon chunga fight nei tura aron kilo na super fight tura Arman Tsarukyanan adu du sam fight amutalo tia soi ngai chauta ni atira kha chuan Arman Tsarukyan le Charles Oliveira ta in machan tura ti dekha
an han ni masa ma se Charles Oliveira hian a thian pa le a teammate alan ni cemento abore le ta ka chuan Arman Tsarukyan ma chan tur hian a in nuk to ka ni ti te media then kha chuan an lo tar lang ve mek bok ma se Charles Oliveira hian a thian pa boral wang maya Arman ni ma chan du lo nge ani kumin November tha Madison Square Garden a world title fight nei turin Justin Gaethje ma chan tura thleng thluk alo nireng to jok ti te po ngei to na aran langa alo hne to lo Arman Tsarukyan ma chan non ai chuan UFC lightweight champion ni lai alo hne to nu Justin Gaethje hi ma chan adu wang zoka in nok dok ania ti ngai dan te po an nei chho theya heng te ni wang Oliveira chung chang hian soi zui te po akai chho te reng ani kan soilan to angin Arman Tsarukyan an octagon chunga fight an nei lo lai point American freestyle wrestling a fight ane reng thina ni ti kan lo mu to thina wrestling tournament a in lan da urenga wangin UFC a tun haya fight nei lo ma se a ground game a na sa takin Arman Tsarukyan hian ma ason ngei don ani ti chu kan thlok thiam ma White House chu la title fight nei tura a in ngai lain fight pek lo alo ni to a chuta Oliveira nena in ma chan tura thu thang om nuwa a flop zui le bok Arman Tsarukyan hian ti ani wangin a khoi thak le a tuna ama chan tura tan la UFC lightweight ranking at top 5 om po ni lo Mauricio Rafi te ang pek an ni le ta te hian Arman Tsarukyan ale ama tan tu te mei pialama MMA legend thin khat point an vui pui via woni amara chu Armenian ni pui tam tak om mun khwarna Los Angeles a UFC 331 hi ma ani dona wain Pinglian zok chel chun zom tuma adu tu sam fighter pek ni lo ma se Brazilian fighter Mauricio Rafi laka aro pui takin ne na achang ve thei tho boka fighter pani te ma chan huna Arman Tsarukyan hi chakzo ka atanga Mauricio Rafi anne ani chuan post fight interview anai hun te po anga nel oma atong kam tur mo te po engama main shiat alo chak om lok ve to le bokani lelama Mauricio Rafi hian Arman Tsarukyan hi ne thei chance anai lo hul huala tia huai taka han soi thei chu ani big khel lo ve boka striking nei tra Brazilian fighter hian Amazon fighter te laka poi a khoi thin zia te chu kan lo mu fo to ni kha Rafael Fiziev te King Green te Michael Chandler te hola ka te khan knockout mang fakin Mauricio Rafi hian ne na achang thei khania a kut thak na zia le striking nei tra fighter ani zia te po kan lo mu to thin chu ti rolin French fighter Benoit Saint-Denis laka Mauricio Rafi hi achak lo nuwa White House tura fighter Michael Chandler an knockout wang te khan faktura ngai ni ma se Michael Chandler tang veteran fighter te chu an hun nanung lama chuan sok an dol to lawa an dop to ani tin Mauricio Rafi hian fiana tak tak paltang tur chuan top rank fighter la ka chen dan hi kan mu ngai angai ni ti te po a chung chang soi tu te po an om vanuk boka atana fiana dik tak tur fighter thala champion title sa chu tura UFC lightweight at kong zo chun zom atum zera ni chuan knockout min mu tira Arman Tsarukyan na karo pui taka ne na achan lai kan mu chu te po angai chu ame Benoit Saint-Denis an Mauricio Rafi ange mio wang kan tun din mun UFC lightweight an champion mai tur chuan rin hara kalati angrang Benoit Saint-Denis la ka ne na changlo zok Mauricio Rafi hian Benoit Saint-Denis aya ami mal takpuak ada san mek Arman Tsarukyan la ka ne na achan hi ami mal taksun karing lo ma zoka achan po Benoit Saint-Denis ne tu padi pim le thi Arman Tsarukyan aya kala da san lo zok wang te po aniange ma se kumin event te kan han hoi kir ni chuan in le thalna fight te kan lo mu fo to a Justin Gaethje an rin kai lo zok te chunga Ilia Topuria a ne lai te Son Strickland an Khamzat Chimaev a ne lai te ka kan lo mu ta ka phei ka chuan betting a po underdog zok laka sum fai za da vak hi chu a fu thei tak tak big don am ni ti ngai dan kan lo put thei pha ta ni kha eng po ne se hun rei tak nuwa UFC lamin Arman Tsarukyan nena fight an pek hi du tu sam fight ni lo ma se UFC octagon chunga hun rei tak fight nei to lo Arman Tsarukyan na din mun ron so nge le tur fight te po ani theya kan soi hi shephak lo ma se Arman Tsarukyan hian lom taka he fight anei tur hi apom mai angai ri ani ole Joshua van le Alexandre Pantoja te tho ni na fight tur kan soi kai chole main Arman Tsarukyan le Mauricio Rafi te fight tur chung changa kan ngai dan te chak tura kan rin kai jok te comment section lama te i han soi kai chho vele dial dial ang wo
และแกจะส่งมาประกวดกันนะ UFC Flyweight Champion กองแทนinsual ตัวแกจะส่งโดยละมาเข้าแฟนผมบอกไม่ปัว Mixed Martial Arts หัวส่วน Fighter Trapper อันนี้แม็กเดียสวยไทยจะสัววันแหละ Alexandre Pantoja แต่ insual ตัวจงสร้างฮียันห้อยชาวเวลฮาโดนังอ๋อ UFC 331 go main event แต่ insual ตัวเดียกันดูทุกสาม fight กันพลงไม่ละ fight fans den main event แต่จะสัววันแหละ Alexandre Pantoja อินมาสันตัวกันหมู่และตักโดนมิวว่ากินลุงไงนี่ปอลมนั่นนี่อ่ะจังไงโดนนะเมียนมารามิน UFC champion อันไหนมาสับเปอร์กันเจ้าหน้าทักอันนี้ที่อาจารย์จินมิตรตะกินกันเราจิบรันโตจะสัววันนั้นละมาไอซีรัมมีปุ๋ยแต่มิตรอัฟโดนในสติไม่ละวะรัมตินะเจ้าหน้าทักอุณาวเต็นกันจันรอนมานี่ลูกอะมิเจ้ารัมไงอะปอหัวชาเถงะกันเราเข็นจะสัววันนั้น Japanese fighter ตัดสุโรไตระละกะอักวลไล UFC Flyweight Champion กองเทนเอาหุ่มหิมนัว UFC Flyweight Champion กองเทนในตู้ดิกตะกินชาลAlexandre Pantoja อามาชนนันดอนเนี่ยอันนี้ปัญหาอินมาชนตัวบูรักที่อัลไทยนิงัดไปชนอัลลัวไทยตัวกปะปุยอันยังไงดอนอันอินตอนมาจากจุ่มไปกระจวนไงไงพอย UFC Flyweight Champion ดีไล Pantoja ขันอาเก็บดินชัดเตะa championship fight experience ในเจ้าแต่ละ a fight IQ ชัดแต่มังจังกายนวานาละกะขันเนี่ยนะอาจันไทยไม่ค่ะกันดึงเจ้ากันเนี่ยมาเสไปเสียโลก fight Pantoja อินเลียมบางคัน fighter ปฏิเสธอินสวลค่ะติดตบแต่อันง่ายตาขาเนี่ยจะส่วนวันไงพอยอินเลียมบางอาจักมาจันทานะอดูสามอันนี้เราเสียอันเราสวยตกแง่ๆพวกนี้ UFC Flyweight Champion กองอินสุดนะ fighter ปฏิเสธอินตอนมาสักจุมาวันจักมาจันทานี่อัติระใส่เซลค่ะอันหลอกวิวมาเสตัวนัววิดีโอฟุตเทจงุนเลจวนกันเอ็นเลจวน Pantoja อินเลียมชนะวานะpressure pek na ziate azum angota Pantoja an josovana amat fantak lo ziate kha MMA expert sai kai chhole ti ti tui berta po ani chhota hialani josovana fiana lian pallang tura amading Japanese fighter tatsuro taira angela tak zel nuwa paijon kadu na che azwal zera ti ni om takin mixed martial arts legend la fighting expert pon vana thatto lo na an ngai a grappling lam ai chuan vana striking a boxing skills te appraisal pek na tu tak mai ta a cardio thajia te mot mai chu so inin lo te remoi bara an nei chawa a chan po UFC flyweight ta champion kong ren in chu na style in ang lo grappler tha lutuk le striker tha te in ma chan ma grappler thazok taira chaktura mitam takin an lo rin lok to chu Joshua vanan rin lok dik lok a aron chan tir tak wang kha ania Joshua vanan Alexandre Pantoja in liam laya ama han ne thai mai tura fight fans tam jogin an rin lok tatsuro taira kha an ne ani sakti alawa an knock out mio wangin wana chunga lo thai loin ama chan le tura piang te po chak tura rin lok na ril ru UFC fans tam tak te chuan an pu chho tran meka ma se fight fans ten chak tura an lo rin lok na thin lung chu lo thai loin tu na chun soi ngin a om veleri ta a chan chu UFC flyweight fighter om to jinga thaber ani tia Demetrius Johnson anen to khoi jok nge thazok ang tia awesome taka than mai thailo tur khapa mi tam tak lo da san to Alexandre Pantoja aron dam le tamiu mai sia Pantoja la adam ani sa te lawa a champion kong thlen lak sak tu avana hne na train a thiam na chikim fighting skills tha zong zong hanga alal khum lo hlok to lak let atum nge buru awangin chalachil nom masa sa chaka tiang dawa a in liam wanga alo hne to lo laka ne lo result nei non adu don lawa chak lo result ne na Brazilian rama apuan thot tel ho adu don lawa ni lela ma striking back attack down defense thattel zia vanan tatsuro taira ne na an fight kan lo mu to tuna grappling a chuan tatsuro taira ai ma tha le experience the fighting IQ nei thabok si Pantoja laka ani na dik tak fian om non don ania yang pok ni se UFC weight division zinga knock out kan mu tam lo na ber tia soi thai UFC flyweight huwa a tha ber ta pani an ni tia soi thai ni mek vanale Pantoja in ma chun huna round nga khel ani dona
around ti lama knock out kan hula wani chuan gap linga tha em mai Alexandre Pantoja hian Joshua Van hi ai ngamoti chung chuan a take down ve thei ngei te pon arin ama ma se Joshua Van hi atal chu ka sending fight a Pantoja lo bai le ve zela ni phei chuan cardio nei tha round nga tona a fight kan lo mu fo to thin Joshua Van po hian Pantoja hi round nga top lam chon lama chuan a tudol ve thut thei bokani yang poni se UFC 331 main event fighter panite in machon tura anin ton masak tuma nasataka saktura rin kailo underdog zo ka Joshua Van hian atho ni na fighter ero mitam takin saktura rin kai zo ka anon da ve ngei dona fight result zo kuna Alexandre Pantoja teram Brazilian mi puite lom na nge na sa zo kang ACR ma UFC and tule Joshua Van tran tu zoram mi puite ba ka ram sang sanga zo na tlak unaute lom na hi na sa zo don ti te chu September ni som kwa Los Angeles UFC 331 fight nei ani huna kan thedon ani Joshua Van hit tun din huna kum som ni pali chaw upa ania ama santur Alexandre Pantoja ro kum som thum par upa ni mek thun Pantoja kum nena khai khin chuan avana kum hiat lem jok fe ma se Joshua Van an ino pan na tu mai ngai ne su set ti vong reng chungin octagon chung alu to hi chon lo nei lo ang main fight anei thin ani ti ha kan la thei ni lo tlang ngai yang ang poni se hero puina la lukhum in chuwa ke je somnga prok puang in ela tun den huna kher chuan khovel pum huwa puwa fighter thaberte an ni tia soi thei Joshua Van le Alexandre Pantoja ta in machon huna tunge chaktura kan bai sei jok ti ta chu ka video milo thli sak thin tu ten comment section lama ron sei vele ula chaktura kan rin kai jok min trom pui tu engza ta tam chi nge amang ti te po shiat a chak om chho ta le